Pero tu sei wordt contato para passado e doi na nome di qual e parte local é conhecido Martin van Romon tem plano grande para invertir em projeto e assim exitoso toch. Não somente de criação de câmara de hotel e casino, pero também de uma lista de outras facilidades adicionais para aumentar o interesse de compradores de propriedade em jogadores de golfe. Hecho que tem hobby possibilidade de mais desenvolvimento e expansão ribeterino grande de Tierra del Sol, tapone que tu país deve não alto não existir mais, tem interesse para tornar esse projeto exitoso. Por lo menos agora com maioria de 83% de creditores não de acordo para receber solamente quarto de placa que Tierra del Sol deve não, com chance para escape projeto a virar hobby mais grande. The creditors voted 83% in favor of accepting the payment plan, which for us is an enormous vote of confidence, just for Tierra del Sol, but also for the island of Aruba. You know, the creditors really voted strongly with their voice. They heard the details behind our plan, and they actually sided with the outcome of the administrator's recommendation, as well as the support that the banks have had and the government has had, as well as everything we've shared over the last 18 months in terms of making sure Tierra del Sol becomes a certain success for the future. Una vez que a companhia está mais saudável financeiramente e com a devida proteção legal para ter espaço de sobreviver, lo comissão mira desenvolve trove. You know, unfortunately, you know, the previous the owners struggled with the property, and it was didn't have a lot of success with it. And so we believe we've got the right business plan in place. There's not a single thing we will do. There's many things that we will do to bring this project to life. Some of that was shared at the hearing on Tuesday, and we're very excited for the future of Tierra del Sol. Aunque com agora creditor não ganha relativamente menos placa de lo que a companhia deve não, toch aceita e melhor que não pode em circunstâncias não aqui. E outra opção tá para a companhia vai bancarrota, colonificar ori que turgene te perde turcos. And when you think of the alternative, I just don't know who could comprehend that bankrupting a property would be a good thing for the employees, a good thing for the creditors, or a good thing for the island. Bankruptcy means job loss. Bankruptcy means that the creditors would receive no money. And bankruptcy is just bad for tourism and for the economy of Aruba. It's not good and just bad for Aruba overall. However, our plan going forward brings certainty to Tierra del Sol, brings certainty to Aruba, means more job prospect, more opportunity as we expand the project out and the business becomes more successful. So that's good for creditors, it's good for employees, it's good for the economy of Aruba. E doi nang nobo te sinti brisa nobo também ribe projeto, tanto ser que trador nang e doi nang di propriedade nang den e creditor nang, pero mais que turcos, cerca futuro comprador nang também. I'm a homeowner here, and my two partners are homeowners here as well. And we've worked hand in hand with the employees here and with our partners and our creditors over the last 18 months. So I've been here for far too many days, if you want to think of it from an immigration standpoint. But also I've been here for a long time, and I've worked side by side with my business partners and all the employees here to make sure that we have a project that's viable and making sure that we're making the right decisions. You know, we haven't laid off one employee in this process, and you know, all of our effort has been on turning this business around, doing the right things. We've been current with all of our creditors. Many of those wanted to do business with us only on a cash basis, you know, maybe 9-10 months ago, and we've earned credit back with our creditors. So we've demonstrated the trust that's necessary for this project and to actually build a success for this property and for Aruba. Se mira rond, ando da ovvio que tem interesse grande cerca americano não, pero sem dúvida venezolano não, para invertir em propriedade de Bonosís de maneira condomínio não. Den sei, é tipo de projeto assim ideal e porta prometedor, com bom plano de negócio, bom mercadeio e bom manejo diário. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Ainda falta uma procedura mais de trajecto legal, com a decisão final do magistrado te cobor atender a rapport final de curator, a proposição de dono novo riba mesa e plano de negócio com ETIN e com a desembocada em votação de corte para qual maioria vai de acordo com a proposição de pago com TIN. Dia 28 de agosto próximo, a Corte vai tomar uma decisão se é ratificar a proposição e a votação ou é por decidir diferente. A chance grande que a Corte vai de acordo para salvar o projeto e a companhia viaja mais.